Ringphawon cấp ta achu khamata pau ping Humbungli mi sagathat National Council of Kanglena kasana the claim sahaira Kamjong District Hill Leaders Day aina miyamgi numit miyon phokhaira Lekhyang tor aju the Tangkhul Express we power Ringphawon Zimik in a pamidalay pau bing may saina nganangrumsa Humbung now somi KSV li sagathaji National Socialist Council of Kanglena shokhang sakna the claim sahaira ajahon tarik matingaya gzipung alungli humbung now somi KSV khamazu ashuta laga mina yumthat kahai mong aina thihai kasana Shimkur ramnauna maringapha kakhanang phongshokda kathagwi alungli mushun bichar sami khawai ngakaw haira police le FIR thasangda police nala phasho khawai od hawphokhai raksana kalagathi ochoji National Socialist Council of Kangle NASOK na shokhang sakna da aya phongshok haira NASOK hi khareli VIPN da chatsai ochoji party chairman S George Makhale atamli kushokna da hang Party image sacha gabai sa ka hai khlai wiwang kharjan sa khawai salila naning mi khawai party gate khlai mong aina maheng sang to the response masa to the party we calvary tigers bn capital punishment we otsin singka ka haina the VIPN NASOK na thirkmi mishoka thirkmi chili ka hang tha kho ocho chi ngaya pungchishat Makai atam ni kushokna khanang da khlei shimkhuriwang party nala ka khanang phongshok lei da NASOK na kapishoka ka phasa khawai VIPN na ka hangle maheng sang lakhlei individual officers authorities khipa kharanu VIPN NASOK na khalem aina mahai mara da thirk mi kushokle hangsanga National Socialist Council of Kangle na kahang hikatha mi ping wiwang aina yur Mamakhaw Baimara, Makaing Sak Baimara, Hikatha mi ping hi society we na hashop lungra da NASOK na kapishoka. NASOK na thirk mi mikushok chili gzang thako VIPN we publicity secretary Wanjung Zimik aina VIPN members case apamli organization kachikathali ngurum da ngutum nguthada kazip pamlaga pom khutlai miya kachi pauji mamushung mana kachi lahanga pauji chadra ka hai kachang kuthumati alung hile WhatsApp group kala social media kachi kathale viral chathai kasana chia kazip kapamla malai mana sam kapangla malai mana kali kha chikatha meeting kapam leakha sakhrega Wanjung Zimik aina case apamli action khulu maninga kha party le handover salu kuchi hila NASOK na hangsanga VIPN NASOK na rinsit aina individual or party khipa khali against kasamal lemana kuchi hila hangda naga yurwiwang kapha kasa party or organization psycho rele katomra da thirk mi ku shok chili hangsanga pau hi VIPN NASOK MIPS than miwi ming aina thirk mi khara copy sam kaphang athishuda khamina Kamjong District li Hill Leaders Day kala miyam gi numit mayon phokhaura Kamjong District Administration na mukhok mida gzip rani ajuwi tarik magada khani thungwi aina hapok miki kichina Kamjong District Hill Leaders Day hi kachang kachidawi khamate so thang Friday li Kamjong District Headquarter with Town Hall le rung chira kazip ching thor pung chiko aina hapogra khamate so thangji shuti ungta sakha chithang with next working day li sara Kamjong District Hill Leaders Day kala miyam gi numit chi District Coordinator Assistant Commissioner 2 DC Kamjong Philip John yangsang mira kala ali so jibem ke singna ngachon mira yarina Kamjong District Hill Leaders Day kala Miyam gi numit wi maram kiki ka ngahan khangai lea ka district coordinator with phone number 7629010641 la email ID philipjohn@gov.in di ngahan wa paira maninga ka 70052710667 la sojibem@gmail.com lila ngathing wa paira
Kamjong District Hill Leaders Day aina miyamgi numit chile DLOs Psychorina wazang plungki kuchina athumna ichichashi department na kasing scheme pingwi detail kala kazip apom chile ngalangda beneficiaries pingli mi kapai khalale ngaran miki kuchina HIV IBC lambi mari khaktada miyo yamadagi amada sindui HIV positive oiba mama mapadagi machada sakhangdaba miyo singa kondom yaudana yuman mari thamba matamda HIV sandui mi amaga yatum siren waiduna sizinabada HIV sandui ana layeng de ikap matamda HIV test to be ikap labadi HIV sandui chang naina amadi niyom chumna kondom sizinabana HIV dagi ngakthopon sexual transmitted infection STI haibadi pinungi laina dagi sungak thopongami aduga angang pamdrabadi kondom sijinabiyo HIV haiba virus asina mipung khudimagda sokhali masigi namkhai leite chahi laining kanglup natraga nupa nupi angang khaidi masina mi amadagi amada mathang sandopangam aina dombu singnari HIV test tongna bagidama aina dombu singnari kondom sijina bagidama aina dombu singnari nasabu HIV dai kanjanaba HIV AIDS ki maramda hena kupa moron khangnabagi damak AIDS toll free number 1097 da phone tobi English Hindi natraga Manipuri de wari saba yagani nako AIDS app su download tobiu amadi sijina view Yari wivang COVID-19 vaccine precaution dose shorkarwe senderli khalem aina miphokara da leidale COVID magaza khawai ari kakap dose ka kutumahi health aina frontline workers la kharnausan singum hangthuru ka hai bingmangle shorkarwe senderli mirada khalaina kate bingliwa ichuchana aman tinglaga private centers li wakap khui khangsakna kha ara singum thrada jishat aina hapokda hang phangada chiko aina tangda pinglila sarkar we center le khalem aina dos kagathuma je kap mi haura da ngaran da legachi union minister Anurag Thakur na hang COVID-19 precaution booster shots khalem aina kap mi ga gachi hi ari ga kap mangawa mai khwai kasana gachi hi hang beneficiaries pingli booster dose Zimik sho hangshini da phanga wewang special drive rungmira kalaji azadi ka amrit mahotsav wi akai akasada khuikara da union minister na hanga dos ka khane aina ka guthuma ka shang atamla ajahon hapta union health ministry na switami ka haina reader dos ka khane wi aina ka jang chiko ngarai ngsak ka saje ara ka jang thurukmang aina booster dose je kap ngsak ka haina ngalai ka te wi aina manipurle ralang ka phainaw satat ka haile Northeast Forum for International Solidarity NEFIS na makhamya phongshok haira chadra ga hai ka chang hile migrant workers pingwi tungle panga ka kala sakathat ochot hi chungsang haira ga chi hi forum jina hanga chadra ga hai haptale non local migrant workers pingle kap kathat ochot Imphal Churachambur Kakching kala thobale shokhaira kala hi ning khariklak ka hai maramna da hanga shokda khaleji sarkarna kasaina ka pami ka hai wiwangna kajila forum china hanga ayar wi aina unglaga langa phainaw pingnala ngalei huilan singli year sada legaji hi hangda sarkarna athumli yankhai ka hai hi ningai khama otna da forum china maring ka pha phongshoka ari honi manipur na state li communal harmony mukhira khami kala ot kasana pingwe ibang safety mami khre wiwang condemn saya the Northeast Forum for International Solidarity na phongshoka shokda khleji shokana katha gwilungli yangsang melo gchila NEFIS na poda mawansa ka hai pingwe shimkhur pingli matikacha khangjon melo gchila NEFIS wi thokchom ya phalembi januna hangsanga Ajugum Aryan Hopkinson IPS Memorial Award Wivang Thasang Kavai Katam Nauping Hodale Magada Katuraka Aryan Hopkinson IPS Memorial Award he category Khani Sada Layer Akana Bosem wi Kala Akana CPSC ICSE Willi Kamina Ukrulaina Kamjong Districts Li Kalai Worshim Li Katam Nauping Award to Wivang Thasang Pai Aryan Hopkinson IPS Memorial Award he Hangahai category Khani Jui examination li marks Chumai Twida Sam Kapang Katamnaw Abavuli Kapang Kwida Zingum Kujida Kayawa Award Akana Ajugumna award to Wivang Kapang Kwi Kawai Katamnaw Kuchikathana class 10 pass kasa 76.5% li Chungmaida Sam Kapang Layaka WhatsApp number 70055200983 li roll number Johora Kawai award Mukok Mena Ngahod Laya
award chu wang roll number misang khawai atam achuwe tarik thra da shini aina khanawa thang ngasara Manipur li ngalei min gajarapam muchut khui khawai expert committee semra da leidalai Chief Minister Nongthombam Biren Pauji Chishat Mida Kahang Northeast we apamtra khale ngalei khamin hi shokra shumhaira Kalachi climate change ainang so da gazing khamar wiwang aina na da hang Biren Kahang ngalei khamin aina shok kala shat wiwang ngaran khawai high level committee semra Chile Geological Survey of India aina Manipur Remote Sensing Application Center we officials ping sanglaga ngalei khamin shok gazar kala min pai lak aina Laida Clay Apumping Machut Kuida Atumna Angret review Sarah Paumi being the Chief Minister Le Harwi Maram Lilang Handa Chief Minister Nakahang MLS concern Pingna Ijuchawi constituency Le Clay farmers with lease Mika Kawai Jizumi Kahaina Har crisis Kushoki farmers Pingna Atumi Darga Kasa Yaka Masam Pangbaishina the Ninga Karikwiwangna the Chief Minister Nahang Har ngachang shop leidale kala saikorana sampangran sampang sagra da Chief Minister Biren Hang atam chada mamituwa gji farmers kachangkhat maka kachang thekhui khawai verification le atam changka highway wang da lera da Chief Minister Hang sang Hojiki matamda mepung khodimakna hainari stay home stay safe Wahai se magun delay adubu wahai da magun leiragata yabasu natte oibe yai Yumadu the Magun Lerabadi Mamang Dadi Yum say Yum Kaktawarame Hozikti office spa salon restaurant supermarket Manamasingi Kaitel Angang Singi school Amadi football field Punamak Yum Naktani Hozikti Yum Danatana Hairiba Punamak Sing Sisu samely Aduna Yumbu Yam Sexina Saviu Make cement ga loinana. Make cement take laroi da bayum tat laroi da mari. Achigumui Higher Secondary Improvement Examination Admission Cards Ache Mishok Pokhara Council of Higher Secondary Education na Chishat Khami Athishu da Worshimwe Principal Ping Maningaka Katamnao Khalatana Admit Card Chi Council of Higher Secondary Education Secretary we Office Hours Atamle Wakhuipaira Thobal Lila Akama we aina hapok da Miyamgi Numit Mayon Pokhara Rani Ji Thobal District Administration na Makok Mida Achuwi tarik thrada phanga thangaina DC Office Complex Counting Hall rungra chia Miyam gi numit sel dala Thobal District Administration asemda chiwi email ID la shomi haira yarina maring pha khlai miyam gi numit.dbl@gmail.com le jehova paiki china departments ngatei te de we DLOs pingna ngaran kapai ngaran laga miyam gi numit thang wajang rogra Yari we maring pha khalai bingji gazib chile thermi kapai thermira kala thang khali kupsang kapai public services concerned departments na arrange samira da hang CMHT BMJY all age pension disability hikatha scheme benefits la miyam gi numit thang mishok kapai mishokra Yarina maring pha khaleji kapit aina misanglo kaji aina soda gazibli khara atamlila covid magza khawai otsak shurpulungra da Thobal with Deputy Commissioner Thobal A Subhash Singh hangsanga Thobal with miyam gi numit hi kachang kachida we kagathuma sothang Friday rumi ki gachina kalika sothang ji general holiday sa kha chiwi Zimik sho manga bali sara da hang Rakra Haptali Sauki Kuchi Presidential Election 2022 with Election Materials Infalila Kuyung Haira.
bullying li shijin ki kuji all pingji assembly secretariat we strong room li haida leida Manipur chief electoral officer na paumia India ngale with rada kathuraga presidential election hi rakhara tarik trada chishathang saki da khalaina bullying tacham taramaina sakhawai ngaran ngaye saira da CEO Manipur na tweet li kapia Election Commission of India ECI Presidential Election 2022 Wibang ballot boxes, ballot papers, special pens, color seal, election materials pingji ajahon shok thang aina State Legislative Assembly Secretariat pingli Jehovah Phok kahaina Lat Lishida ajui khamataya pau ping Humbungli mi sagathat National Council of Kanglena kasana the claim sahira Kamjong District Hill Leaders Day aina miyamgi numit miyon phokhaira Achu pau henang changhaira pau ngana the claim nutum psycho relate ring pha Zimik ngsa serana